yıratım kanıt bağlap uçidi vatan Teginmedi uluk yolu geçidi vatan Kovup gelyen atları fin kaldırdı Taylın barha bedevin Koyarsın kuvvatın gayratın senin Gayratın benim Hey çu 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 çap 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 adama çap Hey çu 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 çap 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 adama çap Yarıştığın ayıp olur kalay tığılar Bayrağı aldıkta şunun dönüne yadar Kovup gelyen atları sen kaldırdı Taylın barha bedevin Koyarsın kuvvatın gayratın senin Gayratın benim Şu 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 çap 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 adama çap Hey şu 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 çap 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 adama çap Төрткүл району Ленизм ауылында Мақсат ағамыз баласын сүндет еттіріп вақты той беріп атыпты. Тойлары құтты болсын Мақсат аға. Тойларыңыз үйленген тойларына деді. Ана yolda Kane taylarda bir tanıştırıp ötemiz kane. Bugün bir aylav tay şabıs birinci bastalada birinci tanıştırıp ötemiz. Angsatbay, Nöksrayon, sen işte ömer menen. Yakınşı Ümit, Sarmay, 13. Parmak. Ümit. Ümit Sarmay, yani Ümit Sarmay var eken, iki tay var eken. Nurmurat Türkmen 4 ay Safarbay Maksım 4 ay var mı Safarbay Maksım İhlas Bironi var mı İhlas Devletbay Karatay Devletbay var mı Orunbasar Devletbay Bezirgen Al joldarың болсын aman barıp sağ gelingizler bayqаңыздар jolda açıp turamız kane 9 tay ketdi ana 9 tay. Kana ağaylar sel zirek turamız kana ana balalar ötüp qayta vermeymiz yoldan. Uyak ötüp qayta vermeymiz. Bir boşraq yer taup alıp bir qozgalmay turayıq bir yerde. Kana iki jaq sel ortadan açıp turamız. Buna bugün Maqsat ağamыздың toylarına Qaralpaqstan Respublikası barlıq rayonlarından qonaqtar kelgen, mimarlar kelgen. Kelgen mimarlardan atları belgili bolsun, joldары bolsun. Nöks qalasından kelgen atlar. Joldары bolsun. Bir tertip saqtap bir jolda açıp turayıq ağayınlar. Kana yolda açıp turamız ağayınlar. Taylar mene birinci aylaudың jarımı bitirip keltiripti. Bir aylav 1'de 800, 1 kilometr 800 metr bir aylav. Sonu esep qalыңыздар. Bugün Maqsat ağamız mene toyuna 5 qara tikkem. Bayraqqa 5 qarası var. 2 tüye, 2 tay, 1 qara malı var. Ha, 1 tay. Keçiresizler. 2 qarası var, 1 tayı var, 2 tüyesi var. Sonu kimge nesip etse buyurgandan alıp ketemez. Jarış yolun bastap kelatkan Елқала rayonundan Safarbay Maksımның tayı. Kana hürmetli ağayınlar mene taydың aldı göründü. Taydың aldı göründü. Kana ortadan açıp turamız mene. Kana mene birinci gelgen. Елқала rayonundan Safarbay Maksımның tayı. Oğan talasıp yatkan. Yok argı öttü argı. 8. nomer. 8. nomer Angsatbay Nöks rayonundan 2. 3. Nurmurat Елқаладан. Birinci Safarbay Maksım mı? 4. kelgen Kızılqaladan Orunbasar'dan tayı. 5. ötken mine basın gari. Bezirgenden Devlet'tin tayı. Al bayqаңдар hani. Çetke turmaysan sonday boladı. Sonun için boladı. Endi bala almasatınlar bolsa arqayın alması bağыңдар. Bir 5 minut üzülüs boladı ortada. Ballar almasa buna qalgan atlar kelsin. Odan keyin 13 aylaudan başlaymiz.
Al asıqbay 13 aylauga at alıp kelemiz. 13 aylauga. 13 aylau. Ballarınızda almastırıp alыңızlar. Asıqbaymız. Yaqa ötürüp turamız. 4 at yazılgan 13 aylauga. 4 at yazılgan 13 aylau. 1 kilometr 800 metr bir aylanı. Da taydın kalganları var, kele beriңizdер. 4 at yazılgan. Basqa atlarınız bolsa akep jazdırыңыздар. 13 aylauga. Bas bayraqqa tüye koyulgan. 2-nji tay, 3-nji koy menen bir daroşka, 4-nji orunga galı. Gleb. 5-nji orunga daroşka. Bu yerde 5 at gerek bizlerge. 5-nji attın bayrağından alatın at gerek ko. Onun için 4 at bolmaydı berge. Basınız at bolsa alıp keliniz. Vaqtыңызda sınap köresizler. 13 aylauga özgeretindер bolsa aytыңыздар. Pikirleriniz özgerip atsa. 4 at var. Basqa at var mı жоқ па? Tanıştıramız gane, tanıştırıp ötemiz basta. Mahmut Töre, Kocaoğuldan. Şabandozum Miras Hoca. Saparmat Molla, Bezirgenden. Sabırsız keltemlardan. Baktoru, 4-nji nomer menen. Şalabay Hoca, Karözek, Kırgızlıktan. Var mı Şalabay Hoca'nın? Ha keliniz, asıqba. 4 at boldu 13 aylauga. Bulay öt. Boldu mu bari? Abaylatıp aylandırıp alыңızlar. Alastan jiberiңizdер bayqa. 13 aylau bolady, 13 aylau. Al joldары bolsun. Bugün mene Maksat ağamızdan köy balası Merdan degen jigit mene bas bayrak tüyönü tigip otur eken bolsa bugün toyga tüyön tigip otkan köy balası Merdan. Bolada toylarınızda qaytсын. Kudayım söp Merdan'a sizge bolsunday at çaptırıp toy berön desip etsin. Palvan güreştirip. Boldu. Maksat ağamızdan mene bas bayrak tüyesin. Merdan köy balası akep otur eken toyga şaşır etinde. Toyana qılıp. Malades toyuңuzda qaytсын. 2-nji tayda da Sarmaydan kaynagası geldakkan alıp kelipti. Malades. Bugün mene Maksat ağama köp yengildikler bolup atır eken. Sağ bolуңuz. Toyuңuzda qaytсын. Sarmaydan geldan kaynagası toyga alıp kelgen eken mına tayda. Bugünkü bas bayraqın 2-nji oruna koygan tay. Bolada toylarınızda qaytсын. Sağ bolуңuz geldakka. Kudayım söz sizin ballarınız, aktıklarınızga öşündüp toy berön nesip etsin. Kuday kalese sok bergeniniz toylarınızda qaytсын. Maksat ağaң tayыңızda dım bolmasa duyaqlı at var ya. Bolada sağ bolуң. Kale atlar 13 aylaudan atları 1-nji aylauda bitirip kelatiripdi mene. 4 at ketdi. 13 aylaudan atları 1-nji aylauda bitirip 2-nji aylauga gidedi. 4 gül Kocaoğuldan Mahmut Töre'nin atı Julduz. Karözekten Şalabay Hoca'nın atı. 4 gül rayonu Jaymadan Kelteminardan Yakıbilamant'tan Sabır Seyis'tin atı var. 4 gül rayonu Bezirgenden Saparmat Molla'nın atı var. 4 at var. Gezek gelsin akır. Gezek aytı. Bolada sağ bolаңыздар mene. Atlar topumuz bayka adıptı. Jarış yolun bastap kelatkan. Bezirgenden Saparmat Molla'nın atı. Oğan talasıp baratkan. Mahmut Töre, Sabır Seyiz, Şalabay Hoca 4 at öttü mene. Bolada baygılı bolsun, jolları bolsun. Alatlar 2-nji aylauda bitirip kelipdi. 13 aylaudan atlary.
Kanatlar 2-ni bitirip 3'ke ketip baratyr mene. Mahmut Töre'nin ata, Sabır Seyis'tin ata, Şalabay Hoca, Safarmat bolda 4 at öttü mene. 3-nji aylawga getdi. 2-ni bitirip 3'ke ketdi atlar. Qane hurmetli agaylar, Taydyň bayragyn alıp ketdiňizler kel, Taydyň bayragyn. Taydyň bayragyn alıp ketdiňizler. Siz özüňiz barıňda berin. Bugün mene 13 aylawga şaýyp turgan atlar. Mahmut Töre'nin atı Kocaoldan. 4 Kul rayonu Kocaoldan Mahmut Töre. Karacak rayonundan Şalabay Hoca'nın atı var. 4 Kul Yakıb Elamant'tan Sabır Seyis'tin atı var. 4 Kul rayonu Bezergen'den Saparmat Bollan'ın atı var. 4 at var 10 aylawda. Kanatlar 3-nji aylawda bitirip 4-nji aylawga ketedi. Kocaolda Mahmut Töre'nin atı, Sabır Seyis'tin atı, Şalabay Hoca'nın atı. 4-nji aylawga ketdi. 10-nji aylawdyň atlary 4-nji aylawga ketdi. İlamana kayaktas ilamana Taydyň bayraklaryny berin, söýde tura berin, özüm aytaman. Bargan adamga. Kana Taydyň bayragyny alyp getiň, Safarbay Maksymyň taýy. Bayragyny al. Bir alak berin Safarbay Maksymyň. Ekinçi gelgen Ansatbay Nöksüraydan. Ekinçi taý. Bir daroçka. Daroçka berin, bir daroçka berin. Ekinçi gelgen taýga. Üçüncü gelgen Nurmurat Türkmen. Bir pakri bal verin. 4-nji gelgen Orun Basar. Oganda pakri bal. 5-nji gelgen Bezergenden Döwletdiň taýy 5-nji. 2-nji Ekinci Ansatbayga verin. Ansatbay Nöks rayon. Daroşka verin. Daroşka. Kalgan 3 taýgada pakri bal verin. Nurmurat Orun Basar Kızılgaladan. Döwlet Bezergen. İlaman bolon taýlankyny berýän, galany bermeýän, soňunda berýän. Ansatbay bayrakty alyp ketiňiz. Ansatbay Taydyň bayragyny alyp ketiňiz. Atlar mene 4-nji bitirip 5-ke ketedi. 10-nji aylawga ketken atlar 4-nji aylawda bitirip 5-nji aylawga ketdi. Kara ayda batyryň. Ayda batyr. 5-nji aylawga ketdi. Mahmut Töre, Yıldız, Sabır Seyis, Baktora, Şalabay Hoca, Safarmat Mollanyň aty. 5-nji aylawga ketdi mene atlar. Atlar jakyndaپ geldi mene, sel boldy, ortany açyp turamyz. Atlar kelse mene 6-njy aylawga ketedi. 10-njy aylawdyň atlary 5-ti bitirip 6-ga ketedi.
Onu şaylavdың atlары mine 6 şaylavga ketdi, 6 şaylavga. Mahmut Töre'nin atı, Sabır Seyis'tin atı, Şalabay Koca'nın atı. 3 at. Karayda bu tarafı. 6 şaylavga ketdi. Bugün Maksat ağamızdan tikкен bayraktары 13 şaylav, 23-24 kilometr boladı. Opşi 13 şaylav. Bas bayrak tüye, 2-nji tay, 3-nji koy daroşka, 4-nji galı, 5-nji daroşka. 5 atqa bayrak var. Maksat ağa toylary kutlu bolsun. Balalarınız çok ülken azamatlı, üylengen toylarına yetirsin. Maksat ağam Kuda kalese üylengende bir 10 qaratik toy beremen deydi Allah buyursa. Kuda yetirse. Son niyetinizge jetiniz. Boladı. Daylar aman bolsun deydi mene. Köy ballar aman bolsun deydi. Kaynakalar sağ bolsun deydi. Bugün mene 10 şaylavga bas bayrak bas tüyen alıp kelgen. Köy balası Merdan Qarahmet toylarınızda qaytсын. Maksat ağamыздың köy balası. 2-nji tayda alıp kelgen mene Sarımaydan kaynakası Geltnazar ağamız. Rahmet toylarınızda qaytсын. Osunda köy ballar, kaynakalar aman bolsa Maksat ağam toy berүүдөн çarşamaydı Kuda kalese. Sonun üçün sağ bolыңыздар, janыңыз sağ bolsun. Barlıklarınızga yetirsin osunda, жақсы күн toy berүү nesip etsin. Atlar mene keldi. 6 şaylavды bitirip 7 şaylavga ketedi. Төрткүлден, Кожауылдан Mahmut Töre'nin atı Жұлдыз. Oğan talas baratkan Төрткүл rayonundan Sabır Seyis'tin atı. Karacek'ten Şalabay Koca'nın atı 3 at öttü mene. 7 şaylavga ketdi. Atlar 6'ını bitirip 7'nji ketdi. Yarımından öttü Kuda kalesi. 10 şaylavdың yarımından öttü. Atlar mene 10 şaylavdың atlары 7 şaylavda çoğup baratırdı. 10 şaylavga ketken atlar 7 şaylavda çap var ya. Mene attın soňa 7 şaylavga ketdi mene. Yürgüratım kanıt bağlap uçiği vatar. Teginmedi uzuk yolu geçiği vatar. Kovup gelyen atları fin kaldırdı. Tayılın barha dedi. Becerigenden Dövlet ağaң tayının bayraktın berin gine. 5-nji kelgen tayının bayrağı. Kane atlar keldi mine. 10 şaylavdың atlары 7 şaylavды bitirip 8'ge ketedi. 8 şaylavga ketedi mine. Mahmut Töre'nin atı, Sabır Seyis'tin atı, Şalabay Koca'nın atı. 3 at mine 8 şaylavga ketdi. 10 şaylavdың atlары 8 şaylavga ketdi. Atlar mine 8 şaylavды şoğup getirdi. 10 şaylavdың atlары 8 şaylav çap geliyor. Kane ortadan açıp duramız ağayınlar. Tertip saklap durayık. İltimas sizlerden. Atlar mene 8 şaylavdı bitirip 9 şaylavga gitti. Kane Mahmut Töre'nin atı Kocauıldan, Sabır Seyis'tin atı Yakvilamant'tan 9 şaylavga ketdi mene 2 at. Şalabay Koca'nın atı 9 şaylavga ketdi mene. Kane atlar mene 9 şaylavga ketdi.
10 çaylağa ketdi mine atlar. 10 çaylağın atları 10 çaylağa ketdi. Kana sal ortan açıp turamız mine. Atlar terge kirgenden keyin, biröwleri çarşagandan keyin joldan uruw mümkün, ürküw mümkün. Sonuň üçin agaýynlar sal ortan açıp turayt. 10 çaylağa ketdi mine Çalabay Hojanyň aty. Atlar mine 10 çaylağın atlary 10 çaylağı çöp baratypdy. Mahmut Töreniň aty, Sabir Seyisniň aty, Şalabay Hojanyň aty. 10 çaylağı çöp baratypdy. Bugün mine Törtkül raýony Ýakyp Ýamantdan Maksat agamyz aktygy sünnet etdir, toý berip atypdy. Toýlary kutly bolsun. Ballar ulken jigit bolsun. Osunday toý berip barlyk agaýynlarga nasip etsin. Pagoda zor, sonday bir ýaxşy toý bolup atypdy. Hemmemizge nasip etsin osunday toý berip, ýaxşy gün berip. Çıgargan buna bayraklaram daim 1000 bolup gaýtsyn. Şarwasyna, diýgançylygına bereket bersin. Kana atlar mine 10 çaylawdy bitirip 11-ge ketdi mine. Mahmut Töreniň aty, Sabir Seyisniň aty. Joldary bolsun, beýgili bolsun. 11-nji çaylawa ketdi. Atlar kelse 12 çaylağa gidedi. Atlar kelse mine 12 çaylağa ketdi mine 12-ge. Sabir Seyisniň aty, Mahmut Töreniň aty. Atlar kelse mine son gaýlaga gidedi. Attyň aldy kelse son gaýlaga gidedi. 12 çaylawda çöp baratypdy atlar. 10 çaylawdyň atlary, Mahmut Töreniň aty, Sabir Seyisniň aty. Ekewi de Törtkül raýonynyň atlary. Bir kolda kuatlap, gıygyryp bir çıkarıp salýaňyz, Huda kalese. Hayda badyra ber mine. 12 çaylağa ketdiň, 12 çaylağa. Kana ortany açtyramyz mine. Atlar kep kaldy. 10 çaylagyň atlary aldy göründi mine. Kese son gaýlaga gededi. Bir koldap, bir koşemetlep aýkay şumen çıkarıp salamyz gene. Atlar kese mine son gaýlaga ödedi. Ortany aşyňkyrap turamyz. Baýkap. Atlar mine son gaýlaga ketdi. Mahmut Töreniň aty, Sabir Seyisniň aty. Al endi buyurgany bolady. Ataman balaman kesin. Baýgily bolsun atlaryňyz. Kana atlar mine 10 çaylawdyň atlary son gaýlaga baratypdy. Kana osat koya beriň. Ne? Na molleken atny çıgaryp ala beriňizler boldy. 4-nji attyň bayragy beriledi bu. Kul wagtla bermek. Kana bir atlar jarys yolun bastap ketgan. Törtkül raýony Hojawulda Mahmut Töreniň aty. Kana aman sag kelsin, karap turamyz, jolda açyp turamyz. Bu Şalabaýantyky bir aýlaw kem bu. Mine jarys yolun bastap kelgen Törtkül Hojawulda Mahmut Töreniň aty. Şabandozy Miras Hoja bolady, kutly bolsun Mahmut aga.
Şalabay ağanın atları. Yermak atın alıp kalaver boldu. Ikinci gelgen mene Tölkül rayonu Yakıb Elamant'tan Sabır Seyis'tin atı. Malades kutlu bolsun. Uzağından bolsun kane. Bas bayrak. Bas bayrakta algan mene tüyön algan. Kocaulda Mahmut Tören'in atı. Ikinci gelgen Tölkül rayonu Yakıb Elamant'tan Sabır Seyis'tin atı. Kutlu bolsun. Malades. Üçüncü gelgen Şalabay Koca'nın atı Karacök'ten üçüncü. Dördüncü gelgen Bezergen'den Safar Matmolla'nın atı. 4 atqa bayrak var mene. 4 atam öttü. 4 attın bayrağı. Kana ağayınlar. Kana asıqpayımız. Bala alması mümkün. Başka жағдай болуы мүмкін. Asıqpayımız. Nömer joğı var. Şalabay Koca. Ana nömer joq at kimdiki? Kim atan nömer joq? Şalabay Koca mı? Şalabay Koca mı? Ha boldu. Nomer jetpey qan o kisiga. Nomer bolsa, avusqan nomer bolsa beringizler. 11-chi nomer kimdiki? 11. Alik Nöksüröyn ha. Ha? Asıqpaymiz. Qane ne? Kim batna? Aman degin qaz. Tentek qaragan nomer gerek ba? Ya Şalabay ağaga nomer gerek olsa nomer var mene. Koca, mına nomerlerni al, afar qıstir jiber. Nomer eken son qıstir aytıp. Yo'q, bol, alıp qalaversin atlar. Şalabay Kocam Safar Matmolla'nın atam chetga alıp qalaveringizler. Bayrak beriledi, boldu. Endi olam janivar Kocanyvardın. Asıqpaymiz, nomerlerni belgilep, tağıp asıqpay ketemiz qane. Tentek qaragan nomerini aytыңыздар. Nomerler anıq ba, sonu bir belgileje beremiz. Ha, mına Şalabay atanın atına da bir nomer tağıp jiberiңiz endi. Soğa bergizse. At ustab tur. Neç 6 mı? Biri 6-cı nömer, biri 9 eken da. Bir aylandırsan 6, bir yaqa aylandırsan 9. Başka bärinde nomer var mı? Neçe çıktı orta? Qane çetirek turamız, asıqpay turamız. Özüm okuyman, tanıstıramın, odan keyin jiberemiz. Asıqpay. Vaq ota qarap turunuz. Atlardı bir qaytarıp turunuz. Hav dep. Vaq ota qutlu bolsun jüldeňiz. Uzağından bolsun. Malades. 2, 4, 6, 8, 9 at boldu. 9 at boldu. Az tanıştıramız kane. 4-cü nomermen. Sabır Seyis'tin adı var mı? 4-cü nomer. Ferrari deydim. Abdugani Maksım atı var mı? 18-cü nomermenen. Abdugani Maksım bir pari. Var mı? 18-cü nomer mi? Alik Nöksüröyn'dan var mı? 11-cü nomermenen. Arsenal. Pirimjar Koca var mı? 16-cı nomermenen. 7-cü nomermenen. Rahat Dağıtı var mı Caymadan? Var. 6-cı nomermenen. Şalabay Koca. Torat. Torgasqa var. 15-cü nomermen. Mahmut Tören'in atı Abroy. Var. 9-cı nomermen. Tentek Qara. Aman Seyis'tin atı Miskenden. Yernazar Muhammeri'den. Var mı? Ha jibere koyun, asten jiberin. Asıqış yok. Asten jibere koy. Ey bular olsunday. Yernazar'ın atı var mı Can Muhammeri'den? La koya koy dese aylanam jurma bul. Dalçı ikinci şavusqa jiberecek koya. Boladı. Ayttık kol. Ava sal. Joldu bosatamız ağayında. Ne boldu bu? 10 aylavdың atları, 10 aylavga ketdi atlar. Bas bayraqqa tüye tügilgen, 2-ci qara, 3-ci yeşki, 4-ci qalı, 5-ci dadarışki. Mine 10 aylavga 9 at ketdi. Bas bayraq tüye tügilgen. Maqsat ağamыздың inisi, Dövlet ağamыздың atынан eken tüye. Malades, toylarınızda qaytsın. 2-ci qara bal özünün hesabından bırakın.
10 aylauga bas bayrak tüye. Kanemine atlar. Birinci aylauda bitirip ikinci aylauga etdi. Jarış yolun bastap qaratqan Tentek qara ataqda. Oğan talasıp baratqan Jaymada Raxattың atı. Üçüncü Mahmut Töre'nin atı. Yok Mahmut Töre emas mı? Mahmut Töre mi? Atlar mene birinci aylauda bitirip ikinci aylauga ketdi. 10 aylaudың atlары. Amara Tentek qaran sal tarttıra verin. Jibere vermeyin. Ayl altında aylau köp. Amanang da stres sorma deyim. Atni bertirdi o bu. Olada ataqlı Tentek qara. Bugün mene jarış yoluna çıkıp atırdı. Beygili bolsun, jolu bolsun amana. 8 at ba. Nege jazdırdı sonduk? 9 at ketdi mene. 10 aylauga ketken 9 at. Jarış yolunda baradırdı barlığı. Al jolu bolsun, beygili bolsun. Bugün mene 10 aylauga ketken atlar. Sabır Seyis'tin atı var. Abdugani Maqsim Nöks qalasından kelgen. Alik geldi Nöks rayonundan. Pirimjar Qoja, Qojauldan. Raxat Jaymadan. Şalabay Qoja. Mahmut Töre Qojauldan. Aman Seyis Miskenden. Yernazar Muhammeri de mine 9 at ketdi. Barlığı mine Sentur men atayın degen atlar. Baygılı bolsun, joldары bolsun. Atlardың aldı mine көрündü mine. Sal yolda açıp turamız ağayınlar. Ürküp ketmesin. Jarış yolun bastap ketkan mine. Törtkül rayonundan. Miskinden Tentek qara. Aman Seyis'tin atı. Oğan talasıp ketkan. Törtkül rayonu. Jaymadan Raxat Seyis'tin atı mine. Ekini bitirip 3-nji aylauga ketdi atlar. Şalabay Qojanyň atı mine. Mahmut Töre'nin atı ötdi. 10 aylaudың atlary mine. Abdugani Maqsim atı ötdi. Sabır Seyis'tin atı. Yernazar. On aylaudың atlary 3-nji aylau çoğup baratırdı. 10 aylaudың atlary. 10 aylauga 5 atqa bayrak var. Bas bayrak tüye tigilgen. Inisi Devlet Aganyň atynan, Maksat agamyzyň inisi. Devlet agamyzyň toyga şaşygy mene bas bayrak tüyeni tikken. 2-nji Qaramal, 3-nji Yeşke, 4-nji Galy, 5-nji Daroşka. 5 atqa bayrak var. Atlarınız baygılı bolsun, jolu bolsun. Atlar mene 3-nji aylau çoğup 4-nji aylauga ketedi. 10 aylaudың atlary 3-ti bitir 4-ke ketedi mene. Jarış yolun bastap baratkan Raxattың atı Jaymadan. Oğan talasıp baratkan mene Miskinden Tentek qara. Aman Seyis'tin atı. Şalabay Qoja, Mahmut Töre'nin atı. 4 at öttü mene. Abdugani Maqsim. Sabır Seyis'tin atı. Yernazar'dың atı. Nöks rayonundan Alik'tin atı. 4-nji aylauga ketdi mine atlar. On aylaudың atlary 4-nji aylauga ketdi. On 60 nomer menen. Pirimjar Qojanyň atı 4-nji aylauga ketdi. 10 aylaudың atlary mine 4-nji aylau çoğup baratyrdy. 10 aylauga ketken atlar. 10 aylaudың bayraktary bas bayrak tüye, 2-nji Qaramal, 3-nji Yeşke, 4-nji Galy, 5-nji Daroşka. 5 atqa bayrak var. Al atlarınız baygılı bolsun. 9 at ketdi 10 aylauga. 9 at. Atlar aldı. 5-nji aylauga ketedi mine. Törtkül rayonu Jaymadan Raxat Seyis'tin atı 7-nji nomer menen. 5-nji aylauga ketdi.
Tentek qara. Şalabay Qo'janing ati. Sabir Seyisning ati. Abdug'ani Maqsim Nöks qalasidan kelgan. Vayxan, shetroq qaşingizlar meni. Yo'lda qismangizlarda. Atda balaji qiladi, boshqa bo'ladi meni. Mahmud To'raning ati o'tdi, Yernazarning ati o'tdi. Alik, Nöksröndan Alikning ati o'tdi ani. 5-chilarga o'tdi atlar. Atlar meni 5-chilarga ketdi. 10 aylovning atlari 5-chilarga ketdi. Atlar 5-chilarga ketdi. Hayda o'tiringlar. Bugun meni Maqsad og'amizning to'yi sonday bir tartibli yaxshi o'tib o'tirdi. O'zi Yaqub Elamamov degan to'y beruv bo'yicha malades. Aldingi o'rinlarida. Yilda 3-4 to'y bo'ladi. Tuya qo'yib yilda to'y beradi bu. Bu yerdan ham ataqli seyislar chiqqan. Qani atning oldi meni 6-chilarga ketdi meni. 4 yil jaymadan Rahat Seyisning ati 6-chilarga ketdi. Jarish yo'lini boshlab boratgan. Oğan talas ketgan meni Shalabay Qo'janing ati, Sabir Seyisning ati, Abdug'ani Maqsim ati, bir fari degan. Baygili bo'lsin atlaringiz. 4 at o'tdi meni. 6-chilarga ketdi 4 at. Yernazarning ati Buxameridan. 11-nomer men Nöksröndan Alikning ati. Mahmud To'raning ati meni. 6-chilarga ketdi. Hayda o'tiringlar. Atlar meni 6-chilar. 10 aylovning atlari 6-chilar chop boradibdi. Qani meni atlarning oldi meni charish yo'lini boshlab boratgan. 4 yil rayondan Rahat Seyisning ati meni 7-chilarga ketdi. 10 aylovdan 7-chilarga ketdi. Oğan talasib boratgan meni Abdug'ani Maqsim ati, Sabir Seyisning ati, Shalabay Qo'janing ati. 4 atni 7-chilarga ketdi. Yernazarning ati Buxameridan 7-chilarga ketdi. 10 aylovning atlari meni 7-chilarga ketdi. O'rtani ochib turamiz og'ayinlar, seyislar. Mahmud To'raning ati. O'rtani ochib turamiz. Qani 10 aylovning atlari 7-chilar chop boradibdi. Sabir Seyisning ati Abdug'ani Maqsim Nöks qalasidan, Alik Nöksröndan kelgan. Pirimjari Qo'ja, Rahat Jayma, Shalabay Qarajikdan, Mahmud To'ra Qo'jauldan, Aman Miskin Tentek qara, Miskindan. Yernazar Buxameridan. 10 aylovga 9 at ketdi. Qani atlar meni 8-chilarga ketadi meni. Jarish yo'lini boshlab boratgan Sabir Seyisning ati Abdug'ani Maqsim Rahat Jaymadan, Shalabay Qo'ja Qarajikdan. 4 at meni 8-chilarga ketdi. 10 aylovning atlari. Qani 8-chilarga ketdi meni Yernazarning ati. 8-chilarga ketdi meni. Qani atlarning oldi ko'rindi meni. Kesi 9-chilarga ketadi. 10 aylovning atlari 9-chilar bor ya. Qani yo'ldashib turamiz. Hurmatli og'ayinlar. Jarish yo'lini boshlab boratgan meni Qarajikdan Shalabay Qo'janing ati. Mana Sabir Seyisning ati 9-chilarga ketdi. Rahatning ati Jaymadan. Qani mana Yernazarning ati 9-chilarga ketdi atlar. Qani atlar mana 9-chilarga ketdi. Qani atlar kelsa so'ng'aylarga ketadi. 10 aylovning atlari
Kelse son aylauga ketedi. Ortani açıp bir 10 aylaudun atlari. Bas bayraqqa tüye tigilgen. Ikinci Qaramal, Yeşki, Galı, Daroşka. Kana mine son aylauga ketding, son aylauga. Boladi. Jarış yolun bastap baratgan Şalabay Qojanın аты. Oğan talasıp baratgan mine Sabır Seyistin аты. Aydap otur. Boladi, jolu bolsun. Baygılı bolsun. Kana son aylauga ketdi mine atlar, son aylauga. Raqattın аты, Ernazardın аты. Kana son aylauga ketdi. Ur, tart qamçını. Qamçıga sal. Bola jol bolsun. Kana 10 aylauda mine jarış yolun bastap kelatgan Qarözekden Şalabay Qojanın аты mine. Boladi, qutlu bolsun. Baygiler. Birinci Şalabay Qoja 10 aylaudan birinci kelgen. Bas bayraq tüyünü aldı mine. 10 aylaudun tüyesi Şalabay ataman nesip etdi. Kana ikinci orunga talas. İkinci orunga talas. Kana qarap turamız. Jolda açıp turamız. Şetirek turamız kana. 10 aylauda ikinci orunga talas. Ha buyurgany bolady onun. Buyurgany bolady. Ur. Ur. Hayda. Ay malades. Ernazardın аты Muhammeriden ikinci kelgen, üçüncü kelgen Sabır Seyistin аты. Bolady, buyurgany qutlu bolsun bäriňizge de. Üçüncü Sabır Seyis. 4-nji al endi keledi. 4-nji at barmy? Kana izirek şeterek tural. Özüm aytamyn. Şetirek turamız. Aylaudan şet turamız gane. Asıqpayımız. Şetirek qaşыңдар, asıqpayımız. Bu kegen at, bäli endi qoşulatın at bular. Nomer joklar, nomer alsan. Nomer yoklar, nomer alsan. Nomer alınlar, nomer joklar. Sen at, aylauda at barma jokpa? Barma at barar aylauda agayınlar. Şetirak turamız kana, asıqpayımız. Az köremiz. Asıqpayımız. Raqattın atı var ekan, raqat. Bol, raqat 4-nji orun. Hey canı var. 4-nji orun raqattın atı. Başqa at. Boldu. At getirip aylauda at var, sal şetirak turamız agayınlar. 5-nji kelgen mine Mahmut Töre'nin аты. 5 atqa bayraq var. Bolady, qutlu bolsun. Asıp qoyamiz, nomerlerdi oquymiz. 11 at bolu gerek 7 aylauga, 11 at. Bu yerde ali 2, 4, 6, 7, 8, 9 at var. Ali at var, kelsin. Ana baldar almasady, başqa bolady. Asıp qoyamiz. Attın yegeleri, atlarınızı ustap turunuzlar. Jiber koyup oturmasın jağınday. Atlarınızdan ustap turun atlarında. İzirek turun, mına sızıktan izde turunlar. 11 at bolu gerek, 7 aylauga 11 at yazılgan belerge. 11 at kegenden keyin bastaladı. Nomerini okuyumuz. Asıp qoyumuz. Ballarını almastırıp atkan çıkar. Ana nomerin baylaşı verin, ana nomer boş çatırgı bürüyor. Bunaqa öt sızıqdan mına bala 6-nji nomer. 6 mana? 6-nji nomer bala öt neqa öt. 11 at bolgan bolsa okuyumuz az bir chetden. Sabit Muhammeriden 3-nji nomer menen. 18-nji nomer menen. Nöks qalasından Arzudan аты barma? Salamat Nöksrön 11-nji nomer menen. Bayram Murat 19-nji nomer menen. Davul degen аты ekan. Taňır bergen Maksym 5-nji nomer menen barma?
Şalabay toru var mı? Şalabay toru. Neçinci nomer? 6. nomer mi? Жазып жіберіңіз 6. Дүйсенбай Мұхаммедиден 2. номері менен бар ма? Қара сызықтан бұлайрақ тұр, апара берме аттарды ояққа тоқтап санап болайық. Не асыға бересіздер бұл? Көреміз әзірдім. Ауылық па? Аз айлауға айланбада көрсетесіздер өнерлерін. Жоңыз асық па? Асан бар ма Қожа ауылдан? Нұрназар бар ма? 1. номермен. Шарафат Қожаның аты бар ма? Шарафат Қожа? Шарафат Қожа. Нешінші номері? Сафарбай Мақсым аты бар ма? Сникерс 17. номерменен. Ал жолдарың болсын, аман бар, сау келіңдер. Асықпаймыз қане, 7 айлау болады, 7 айлау. Мұна 13 ба ана? Асықпаймыз. Шарафат Қожаның номері нешеді жаңа, кім біледі, айтып жіберіңіздер. Шарафат Қожаның номері 13 ба? Болды, 13 деп неғылым. Шарафат Қожа 13 оға. Ана не 6. Шалабай Қожа 6. 7 айлаудың аттары міне. 7 айлауға 11 ат кетті. Барлығы міне сен тұр мен атайын деген атлар бәйгіл болсын, жолдары болсын. Ортаны ашып тұрамыз. 7 айлауға кеткен аттар. Сәбит Мұхаммедиден, Бақчыбей Нөкіс қаласынан, Саламат Нөкіс районынан, Баймұрат, Байрам Мұрат, Яқвиламанттан Байрам Мұрат, Таңырберген Мақсым Қызылқаладан, Шалабай Қожа Қараөзектен, Дүйсенбай Сейс марқұм ағамыз, Мұхаммедиден, Асан Қожауылдан, Нұрназар, Шарафат Қожа, Сафарбай Мақсым 11 ат кетті міне. 7 айлауға. Бас байраққа қара тігілген. 7 айлаудың бас байрақ қара. 2-ші орынға қой мен дорожка. 3-ші орынға ғалы. 4-ші орынға дорожка. 5-ші орынға факрибал. 5 атқа байрақ бар. Бас байраққа қара тігілген. 3-ші номермен Сәбит Мұхаммеди. 18-ші номермен Бақчыбей Нөкіс қаласынан. 11-ші номермен Саламат Нөкіс районынан. Қане жолдары болсын міне. Жарыс жолын бастап баратқан Саламат Нөкіс районынан, Сафарбай Мақсым Елік қаладан, Байрам Мұраттың аты міне. Бақчыбейдің аты Сәбит Мұхаммеди. Дүйсенбай Мұхаммеди, Асан Қожауылдар, Шарафат Қожа, Сафарбай Мақсым 11 ат өтті міне. Хабарландыру бар екен. 30-31 Бирони қаласы Палуаш ауылында Толыбай ағамыз ақ баласын сүндет еттіріп той беріп атырды. Осы барлық сейістерге ағайындарға айтқанымыз дейді. 7 айлаудың аттары 2-ні бітіріп 3-ші айлауға кетеді. 7 айлаудың аттары 2-ні бітіріп 3-ке кетеді. Атлардың алды көрінді міне. Елік қаладан Сапарбай Мақсым аты Сникерс деген. Оған таласып кетқан міне Нөкіс районынан Саламаттың аты. Бақчыбейдің аты. Дүйсенбай Сейістің аты 2-ші номерменен. Ona tuttu. Atlar mine 3-ші айлауға кетті. Әне байқаңыздар, жолдан ұрып кетті ана бір ат қымбаты болсап. Мақсат ағамызды әр сапары Россиядан құттықтайтын еді Марлин ағамыз. Енді арнайы Мақсат ағамыздың тойына кепті міне. Мақсат ағамызды айлаудың аяғында тұрып құттықтап тұрды. Сау болыңыз Марлин аға. Жұмыстарыңыз оңынан болсын. Атақты жұмыртияқтың егесі. Қазақстанда Марлан Сейіс болса, Қаралпақстанда Марлин Сейіс бұл. Атлар міне 3-ші айлауды мүдір 4-ші айлауға кетеді. Жарыс жолын бастап келатқан Саламат Нөкіс районынан, Елік қаладан Сафарбай Мақсым, Мұхаммедиден Дүйсенбай Сейіс.
4-nji aylaga getdi mene. Bakıratın pelhana qoloyloşina Seret bide bir ödeni qol buloyloşina Boldu. Boldu mene Beroni qalasında 30-31 günü Tolbay agamiz at çaptır toy berip atırdı. Sonu barlyk seyislerge aytkanam. 3 qarası bar. Bas bayrakka tüye tigilgen. Konuğu bar. Soğan barlıklarınızды şakırıp kalamaz. 30-31 günü. 30 konuq, 31 günü at çabadı. Atlar mene 4-nji aylaw çoğup baratırdı. 7 aylawdyň atlary. Mene bugün 4 Gül rayonu Yakyp Ilamanow awulunda Maksat agamiz Akdygyn sünnet ettir, toy berip atyrdy. Toylary kutlu bolsun. Baldarynyň üýlengen toylaryna jetirsin. Bas bayrakka 7-nji aylawdyň bas bayragy bir kara. Bizi koy men daroşka, 3-nji galy, 4-nji daroşka, 5-nji pakribal. 5 atga bayrak var. Jarış olan bastap ketgan Öksüröýünden Salamatdyň aty. Ogan talasyp ketgan Safarbay Maksym aty Ýellik Galadan. Muhammeriden Disenbay Seyistin adı. Atlar 5-nji aylawga getdi. Yurgiratım qanat bağlap uçidi datar Teginmedi uzuk ýoly geçidi datar Kısta batırın gana, ayda batır. Gelýän atlary film qaldyrdy Taýlan barham edewi Oýarsyn kuwatyň gaýratyň seni Aldığa gidedi mene. Öksüröýünden Salamatdyň aty. 11-nji nomer menen. 17-nji nomer menen Ýellik Galadan Safarbay Maksym aty. Snickers degen at. Bolady, joldary bolsun. Nurnazardyň aty Muhammeriden. 7 aylawdyň atlary kese soňky aylawga gidedi aldy. Ayda bodur. Disenbay Seyistin aty. Ayda bodur. Kelse soňky aylawga gidedi atlar. Oýarsyn kuwatyň gaýratyň seni gaýratym melüç Ayda bodur. 5 degen bu işinde şokmu? Atlar mene soňky aylawga get, soňky aylawga getdi mene atlar. Soňky aylawga getdi atlar. Safarbay Maksym aty, Nurnazardyň aty. Salamat Öksüröýünden 3 at soňky aylawga getdi mene. Kane soňky aylawga getdi mene. Taňry bergen Maksym aty mene soňky aylawga getdi. Kozawuldan Asanyň aty. Soňky aylawga getdi. Kane atlardyň aldy göründi mene. 7 aylawga ketken atlardyň aldy göründi. Kane 7 aylawda mene jarış ýolun bastap gelatgan Öksüröýünden Salamatdyň aty. Walades. Kutlu bolsun. 2-nji orunga talas mene. 2-nji orunga talas. Kane bayhan. 2-nji Snickers. 3-nji Nurnazar Muhammeriden. Kane 5 aylaw bolady budan keyin. Oýarsyn kuwatyň gaýratyň seni gaýratym melüç Sersen Gozanow. Hala atlar kesin, aylawda at bar, asyp goýmaz. At barmy aylawda? 11 at bolu gerek. 5 aylaw bolady, 5 aylaw. 4-nji gelgen Taňry bergen Maksym. 11 at bolu gerek. 2, 4, 6 at bar hali. 5 at gelü gerek hali. Jok, unda ortaga. Asan 5-nji ötken Asanyň aty. 7 aylawda. 8 at bol. Jene 2 at kemiz go. At barma.
At kemiz atlar var. Bir оқы жіберем. Kim жоқ екен түгелде жіберек жоқ атты. Жака Қожа бар ма? 20 номерменен. Сызықтан кейін тұрамыз кәне. 19 номермен Элдар Мақсым аты бар ма? 19. 5 номермен Таңырберген Мақсым. 12 номермен Қарабас дейді, Шоманай. Бар ма? 14 номермен Жалғас Наурыз. Бар ма? Шалабай Қожаның аты бар ма? Жоқ па, шықпай ма? Болды. Дүйсенбай Сейістікі бар ма? Торат. Дүйсенбай Сейіс, қане? Асықпаймыз, санап болайық. Сыражиддин бар ма? Жеткербай Сырым. Қырғызжайдан. Ерназар. Болды, ал жолдарың болсын, 5 айлау болады, 5 айлау. Аман бар, сау келіңіздер. Жан Сыражиддин өзгерді ма, или қоспайтын болды ма Сыражиддин? 5 айлаудың аттары кетті міне, 8 ат кетті 5 айлауға. Ава, бірде 4-ші орынға Сапармат Моллаға берің 4-ші аттың байрағын. 3-ші аттықын Шалабай Қожаға берің. Ешелауға. Кәне міне жарыс жолын бастап баратқан 5 айлауда. Жеткербай Сырымның аты, оған таласып баратқан Дүйсенбай Сейіс. Таңырберген Мақсым. Қарабас Шоманай. Кәне аттар міне 2-ні бітір 3-ке кетеді. Жарыс жолын бастап баратқан Қырғызжайдан Жеткербай Сырым аты, оған таласып баратқан 2-ші номерменен Дүйсенбай Сейістің аты. Аттар 3-ші айлауға кетті, 2-ні бітіріп. Он 12-ші номерменен Қарабас Шоманайдан келген. 7-ші номерменен Ерназардың аты өтті. 10-ші номерменен Таңырберген Мақсым 5-ші номерменен. 5-ші айлаудың аттары міне. Жа Сапармат Моллаға ғалы беріңіздер, ғалы. Дорожкасын алып қалып ғалы беріңіздер. Қожа. Қане міне 5 айлау келген аттар. 3-ті бітір 4-ке кетеді. Жарыс жолын бастап келатқан Қырғызжайдан Жеткербай Сырым аты 4-ші айлауға кетті. Жолы басын оған таласып баратқан міне Бұханбериден Дүйсенбай Сейістің аты. 2 ат міне 4-ші айлауға кетті. Ал жолдары басын айдап отырын. 12-ші номерменен Шоманайдан Қарабастың аты. Ықылас деген аты екен міне. Kanағайындары дау жүрдің керек жоқ. Міне камера тұртты. Мен бұл жерде 6 көзім жоқ қоң, аттардың бәрін көріп тұратын. Соның үшін міне сызықта міне камера тұртты. Камера анықтайды. Ақ болса ақ, қара болса қара, байрақ беледі. Байрақ мен қалтамнан шығып атқан жоқ. Той бір өткі, байрақ бір өткі. Мен бере берем кім аты келсе соған. Соның үшін ағайындар бір керек емес қой, бір болды көріңіздер. Ана камераны көріңіздер, кімнің аты келсе соған беріледі. Аттар келсе соңғы айлауға кетеді. Аттардың міне алды көрінді. Соңына кетеді. Жарыс жолын бастап баратқан Қырғызжайдан Жеткербай Сырым аты, Дүйсенбай Сейістің аты, Шоманайдан Қарабастың аты, Наурыздан Жалғастың аты. 4 ат өтті міне. Соңғы айлауға кетті. 7-ші номерменен Ерназардың аты. Айда өтіріңер. Соңғы айлауға кетті мұна. Қане міне жарыс жолын бастап келген Қырғызжайдан Жеткербай Сырым аты міне. 5 айлауда бірінші келген. Екінші келген міне Дүйсенбай ағаның аты. 5 айлауда екінші келген. Үшінші келген Ерназардың аты. 4-ші Қарабас Шоманайдан.
4-cü ötdü. 5-ci at barmı, joq ba? Barlık koy. Жазылған ава. Номері қаяқта оның? Номері бар еді бұл атларда. Болды. Үш айлауда 13 ат болу керек. 13 ат болу керек үш айлауға. Номер тағыздар, қане номер тағың. Номер жоқтар. 15-ті тақсы, 15-ті. Асықпай номер тағың. Қане бұлай сызықтан кейін тұрыңдар, бұлай өтіңдер. Жалаңаш жүрген кім баты, жалаңаш жүрген? Шалабай қожам, Нешат болды? Қане бір таныстыр жіберем, бір қол көтер таныстырыңыздар. Жібермейміз, атқа мәккан болыңдар, егелері. Sıra жетдейін, бірінші номері менен, бар ма? Салих Сарымай, бар ма? Аққали Көк, бар ма? Аққалидің аты. Номер неше? 2. 19 номермен барлық байдың аты бар ма? Сүйінші деген ат. Номер жоқ па? Аразгелді Шоманай, Ақжол 12 номерменен. Серік Наурыз, бар ма? Нешінші номер? 4 деген. Серік. Шорик Харезмнен Торат бар ма? Шориктің аты. Қана асықпаймыз, аттың ұстап тұр, ат ұста. Бақтияр Түлкішінің аты бар ма? 10 номерменен. Бар ма? Бақтияр Түлкіші. Қаяқта? Ізге қайт, ізге қайт. Ізге қайт. Иламанның аты бар ма? Сәрсен Қожаның аты 13 номерменен. Шалабай Қожаның аты бар ма? Шалабай Қожа. Нешінші номер? 6-ның жазыңшы. Кейін барлық байдың аты бар, яғни бір нешінші номер бар ма? 19. Ал бол жолдарың болсын, аман бар, сау келің. Барлық байдың аты. Оран ақыла, арма. Ал жолдары болсын. 3 айлау болады, 3 айлау. 3 айлауға міне 14 ат кетті, 3 айлауға. 3 айлаудың бас байрақ ешкі, ізі ғалы, дорожкі, пакрибал. 5 атқа дейін байрақ бар. Қане 3 айлауда жарыс жолын бастап баратқан. 12. Аразгелді таның аты, Ақжол деген ат. Оған талас баратқан 2 номерменен Аққалидің аты. Қалған аттар топтасып баратыпты. Екіні бітіріп соңғы айлауға кетеді міне. 3 айлаудың аттары соңғы айлауға кетеді. Жарыс жолын бастап баратқан Шомарайдан келген міне Аразгелді атамыздың аты. Ақжол деген ат. Төрт атны соңғы айлауға кетті. 60 номерменен Үш айлауда жарыс жолын бастап баратқан Шомарайдан Аразгелді атаның аты. Ақжол деген ат. Жолы болсын, бәйгілі болсын.
Ja bayrak alganlar, bayrakka jakındap tura beriңiздер, bayraklarыңды alıp ketiңiздер. 13 aylaw, 10 aylaw, 7 aylaw, 5 aylaw, 3 aylawda atlarınız baygı alganlar, bayrak alganlar jakındap turuңuzдар. Kane mine 3 aylawda birinci gelgen Şomanaydan Arazgil'de atı mine. Akjol degen at 12-nji nomermen. Ekinci gel atkan barlyk bayan atmı. Yak. 6-nji nomer 3-nji geldi 6. Yok, Şalabay Hoca 6-nji nomerme 3-nji kelgen. Akkali 4-nji. Akkali 4-nji. Ana barыңızдар, bayrak alatlar, o jolдун ар жагына барып туруңуздар. Kara at geldi mine 5-nji orunga. Kim batı bunu? 5-nji kelgen. Ha? Atlar kelip boldu mu? Tülükşün atı geldi mi 5-nji boldu. Kana bayrakka baramız. Bas bayrak. Mahmut'un tüyesin beriңiздер. Oğan yeşki menen daroşki verin. 3-nji gelgen Yernazar. Galı beriңiздер. 4-nji. Şomanay Karabaş deydi. 4-nji gelgen. Daroşki. 5-njiga Pakrival verin. 5-nji gelgen Jaka Hoca. Ha, iş kokuzağına götürdüm. Beşinçinin üçüncüsü Gala. 4'ün ikincisi, 4'ü Japon. Üçüncü gelgen var Yernazar. 4-nji. Karabas'tan bayrak Daroşka. 5-nji gelgen Jaka Hocaga bir Pakrival verin, Jaka Hocaga bir Pakrival. Aldı mı? Kayda 5-nji kelgen Devlet bejergen eken, kimden surap atkan? Jet aylawda 2-njining bayrak Koy men Daroşka, 3-njiniki Galı. 3 aylawın birincisi gelsin. Beşinci şapkın biri oluyor. Hasan aldın mı Hasan? Hayır. Al beşin birini al. Boldu mu Baymurata? Yok kaldı Baymurata, kayısı kaldı. Üç aylawın birincisi Arazgel'da diyen adı. Arazgel'da bayrağını alayım ben. Son oydu ama. Şimdi kaçsın o? 3 aylawda 2-nji gelgen mi? Barlık var. Baymurata neşe aldı, neşeni okuyun. 3 aylaw. Halı var. Bir halı veriverin ama barlık bayan. Barlık bayan. Yine oldu. Barlık bayan sen alıyor musun? Bol al.